n'y a pas d'habitation, des arbres fruitiers, il y a des chèvres. Bon, nous, on est arrivés, on vient juste de descendre de la barque. On ne voit pas les arbres fruitiers et puis on ne voit pas les chèvres. Il faudrait chercher un peu, on n'a pas le temps. Sinon, on aurait voulu ramener des choses avec nous. En tout cas, on est venu pour amener les djinns ici. En même temps, on va capter pour toute la route qu'on a fait depuis Ziguinchor jusqu'ici. Il y a un tronçon de route. Chaque fois se gâte, chaque fois se remplit de trous. Le reste de la route est bonne par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. À l'époque, il y avait une rébellion ici en Casamance, des séparatistes qui voulaient l'indépendance. Depuis mon dernier passage en 2016, on a beaucoup capté et l'État, l'armée a détruit les bases des séparatistes, donc ça n'existe presque plus. Il y a des restes qui sont devenus des bandits, mais il n'y a plus de rébellion à proprement dit. Ils disent que ces bandits-là, ces rebelles, ils ont pris l'engagement dans le bois sacré avec les esprits, avec les djinns et les fétiches, de ne plus jamais quitter le bois sacré, de rester dans le maquis, dans la rébellion, jusqu'à avoir leur indépendance. Et même s'il n'y a plus d'espoir d'avoir l'indépendance, mais ils n'osent plus rompre les pactes et reprendre une vie normale. Donc on va capter pour tout ça et pour toute cette région, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Oui, bonjour, qu'es-tu? C'est quoi le motif de votre arrivée ici? Alors, le motif de notre arrivée est de convertir les djinns à l'islam et de détruire les sorcelleries qui sont ici. Avant de commencer, il faut me donner une personne en sacrifice. Tu veux, Je te prends comme sacrifice. tu veux celui-là? فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله Qu'est-ce que vous voulez? Et qui êtes-vous? Et vous avez passé par qui? Vous avez passé par qui? Vous avez par qui? Tu as passé par qui? Tu as passé par qui? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alors, toi, tu faisais quoi ici? C'est moi le secrétaire. Secrétaire du roi? Oui. Mais, Vous allez passer par moi d'abord. Et oui? apparemment, il n'y a pas un sorcier avec vous. Généralement, c'est les sorciers qui viennent ici. D'accord. Mais on a écouté ton introduction. Oui? Toi, tu es venu pour autre chose et ça se voit. Mais je vous l'ai dit, je suis venu pour vous convertir à l'islam. Non, on n'a pas besoin de ça, nous, ici. Il faut aller faire votre religion à part. Nous, on n'a pas de religion. Mais c'est pas toi qui as dit la shahada? C'est pas toi. Ou bien c'est toi? Comment? Tu seras sur la place. Ah, vous êtes venu remplacer celui qui s'est converti. Oui. D'accord, est-ce qu'on peut négocier? Négocier avec qui? Avec qui vous voulez? Est-ce que le roi a un négociateur? Ok, tu veux.
Oui, j'aimerais beaucoup, merci. Où tes sacrifices que tu as amenés pour le roi d'abord? Il faut me les présenter d'abord. Ok. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Tu es avec la princesse du roi. Enchantée la princesse. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie, princesse? Ce qui me plaît, Ouais. c'est les sacrifices des êtres humains. D'accord. Tu as déjà eu combien d'êtres humains pour toi? Mais je veux pas des sacrifices des êtres humains qui sont clairs mais noirs. Ah, mais pourquoi les clairs, ils ont quoi? Non. Nous, à l'aide de Dieu, on ne prend pas les sacrifices des gens qui sont clairs. Ok, d'accord. Oui, dans notre coutume, il n'y a pas ça. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous, princesse. Oui, min shay'in illa indana khaza'inuhu. Tu as été envoyé par qui d'abord? Allah. Ah! Vous êtes les gens de qui? De Allah. Il est où? Je vais vous le présenter tout de suite. Mais qui t'a dit qu'il existe? Ça, c'est des mensonges qu'on vous a fait. Mais Oui, il faut parler. regarde d'abord. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Ok, attends. Oui. Tu n'es pas plus magicien que moi. D'accord. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu veux dans ce bas monde-là? Regarde, il y a des gens qui viennent ici Oui. pour leur propre intérêt. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction. Il y a ceux qui viennent ici, ils vont nous adorer. Il y a ceux qui viennent ici à cause de la politique. Il y a ceux qui viennent ici à cause de l'argent. Et tout ça là, on va les donner. D'accord. Tu vois l'arbre que tu vois là-bas? Le Tu vois grand ça là. là-bas? L'arbre que tu vois là-bas? Le grand arbre. Montre Oui. la caméra, montre. Oui, l'arbre que tu vois là-bas. Oui. C'est là-bas où on dépose nos sacrifices. D'accord. Oh, oui. Les humains aussi, hein? Oui, nous, c'est Subhanallah. oui, on prend des sacrifices. Donc, ils ramènent les humains vivants et puis ils les égorgent ici. Oui, et Ah, ben. aussi, notre sacrifice qu'on aime beaucoup, C'est les femmes enceintes. égorger les femmes enceintes. Oui, Et avec le bébé, vous faites quoi? le bébé. Oui. Il n'y a pas un sacrifice qui est doux, mais que ça, une femme enceinte. Avec son bébé. Les deux, quoi. Oui, oui, si tu es politicien, c'est ça qui va t'amener au pouvoir. Tout le monde va t'aimer. Tu as vu quelqu'un qui n'aime pas avoir des enfants? Tout le monde aime les enfants. C'est pour cela qu'on exige aux politiciens, avant de venir ici, il faut qu'ils nous amènent des femmes enceintes en sacrifice.
Combien de femmes enceintes pour devenir président? Ah oui, au maximum, il faut une vingtaine ou bien trentaine de femmes enceintes. D'accord. Donc tu me disais, je veux quoi? Ah oui. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Laisse la presse. Ne me touche pas. Et toi, tu es qui? فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Tu sais où tu es ici? L'île du diable. Là où tu es assis. Non. Tu as remarqué quoi? Ici, tu as remarqué quoi? Bon, il y a un petit trou dans l'herbe. Tu n'as pas de comment que c'est C'est sèche. sec, ouais, c'est sec, c'est vrai. Ça t'a pas étonné? Regarde l'environnement ici. Ouais. C'est ici habitait la femme du roi. Elle habitait avant. D'accord. C'est ici, elle est habitée. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Maintenant, elle s'est déplacée d'ici. Elle a déménagé? Oui. Ok. Mais on va pas te dire là où elle se trouve parce que toi... Oui. Ah! Mais tu peux parler sans t'énerver, qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu oses venir nous attaquer comme ça? Mais non, je vous ai amené des cadeaux. Non, on n'a pas besoin de ça parce que tu nous as pas amené des sacrifices. Toi, tu es notre ennemi. Pas du tout. Qui Oui. vous a dit ça? Oui, c'est Iblis qui nous a dit que tout celui qui veut nous وقال parler الشيطان Allah, لما قضي الأمر il est إن notre الله ennemi. وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا Montre-moi une deuxième preuve. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما خلق أشهد أن لا إله إلا الله وما وأشهد كنت أن محمدا متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. Qui t'a montré cet endroit? Ah, tout le monde en parle, hein, l'île du diable. Non, qui t'a parlé de ça? Alors, celui qui m'a parlé, je pense que le premier c'est celui-là. Pourquoi tu vas le parler? Pourquoi? On va partir avec toi. On va partir. Alors, moi Alors, c'est bon, tu as fini de t'énerver? Toi, tu es le roi ou bien tu es qui? Je suis son garde-corps. D'accord, viens, je vais te faire un gros câlin.
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. On ne veut pas la guerre. Lâchez-moi. Ok, on te lâche. Lâchez-moi. Lâchez-le. C'est le garde du corps du roi ou c'est Sa Majesté? C'est le garde du corps du roi. Est-ce que vous voulez vous asseoir qu'on discute? On va vous faire une proposition très intéressante. Assois-toi. Je m'assois. Alors, voilà ce qu'on vous propose. Monsieur le garde du corps et toute la population des djinns qui sont ici. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء. C'est quoi le motif de ton arrivée ici? Alors, je suis venu pour convertir les djinns à l'islam et pour détruire les sorcelleries qu'il y a dans cette île. T'imagines même pas combien de qui est ici. Alors, C'est dis-moi. des millions de qui. D'accord. Nous avons des cadeaux pour tout le monde. Il a été envahi par les qui. Ok. Oui. Et tous ceux qui osent venir ici s'installer. Oui. On va finir avec lui. D'accord. Est-ce que tu as vu ma proposition ou tu n'as pas Oui, pu j'ai voir? vu ta proposition. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, laisse-moi te parler un peu d'Iblis. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ Non, أَعْمَالَهُم. parle-moi de ton Dieu, Iblis, il faut le laisser. C'est mon partenaire. Ok. Parle-moi de ton Dieu. وترى الملائكة حافين من حول العرش. Tu adores qui, toi? Allah. Pourquoi tu n'adores pas Iblis? Ah, alors, je vais t'expliquer, je vais te parler d'Iblis alors. Non, parle-moi de ton Dieu d'abord. Ok. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Ok, tu peux me dire ce que toi, celui que toi tu adores. Oui. Il a créé quoi et quoi? وسخر Il ne nous a pas créé, c'est Iblis, on connaît.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Pardon? Tu es par là. On va te mettre parmi les invités qui vont venir ici. Le 15 décembre. Oui. Qu'est-ce qu'ils viennent ici pour faire des réunions? Combien de sorciers? Il y a 27 sorciers. C'est dans le cadre de la politique. C'est pour les élections présidentielles. Oui. Et vous m'invitez? Oui. Ah, mais je suis vraiment très honoré. Vous pensez que j'aurai assez de force pour avoir ma place parmi ces sorciers? Oui, mais avant ça, il faut que tu viennes avec tes sacrifices. D'accord. Merci beaucoup pour la proposition. On va te proposer 2 bœufs noirs. 2 bœufs noirs? Oui. Même pas des humains? Non, il faut amener 2 bœufs noirs. Ok. Ouais. Pourquoi vous avez baissé le tarif pour moi? Parce qu'on te trouve un miskin, toi. Ah, d'accord. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. C'est la femme de qui est enceinte ici. Parmi vous, c'est la femme de qui est enceinte. Vous avez besoin de femmes enceintes pour vos sacrifices? Oui. D'accord. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Toi, tu as vu, tu n'as que des perruques. Tu sais ce qui nous plaît. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans. Ouais. Ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur de nous. Comment tu trouves ça? Ça, c'est une faiblesse des musulmans. Absolument, oui. Tu vois. Mais tu vois, tu n'as que des perruques ici. Il ne peut pas nous combattre. Mais nous ne sommes pas venus pour vous combattre. Ah bon? Oui. Mais tu n'es pas venu ici pour nous combattre. Non, pas du tout. Pour faire quoi? Oui. Pour vous faire des bonnes propositions. Pour nous faire des bonnes propositions. Exactement, tu as tout compris. Toi, qui es-tu? Moi, je m'appelle Abdraouf et je travaille pour Allah. Et nous aussi, on travaille pour Iblis. Oui. Oui, parce que c'est nous qui va faire en sorte que beaucoup de présidents vont aller en affaires. Vous? Oui.
Et vous, est-ce que vous allez en enfer ou pas? Non, Ouais. non, Iblis a dit que nous, on ne va pas l'enfer. Alors regarde bien. N'aie pas peur. Tu n'as pas peur de moi quand même. Regarde bien, dis-moi ce que tu en penses. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. C'est quelle sorte de fait ça? هذه, c'est ce que Iblis vous a fait vous cacher. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي Non, je veux te sauver de là-bas. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Toi, tu es quoi? Un oiseau ou un serpent? Nous sommes les oiseaux qui ont enfermé le roi cueilleur de la visite. Vous n'avez pas vu à votre radio que les oiseaux crient. Donc, vous êtes les espions, les gardiens. Oui. D'accord. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Alors, toi tu es qui? Je suis le fils aîné du roi. Oh, le prince héritier. N'est-ce pas? Toi, Oui. tu te crois pour qui? Mais je me prends pour le serviteur d'Allah. Tu me fais rire, espèce de barbu que tu es. Ouais. Mais toi, Oui. tu ne sais pas que mon père parmi les plus grands kings de l'Afrique. Ah non, je ne savais pas. Ah, tu ne le savais pas. Non. Et tu oses venir ici t'exposer comme ça. Oui, ça j'ai la témérité, l'audace de le faire. Ah, tu as mérité de le faire. La témérité. Mais qu'est-ce qui te montre que tu vas sortir vivant ici, toi? Bah, on verra. C'est quoi ta force? C'est ma confiance en Allah. Et vous, c'est quoi votre force? Confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes des vrais comédiens. Ouais, en plus, on est en train de filmer. Mais vous me faites rire, moi. Eh bien, profites-en. Est-ce que tu ris comme ça tous les jours? Oui, quand je rencontre des gens comme vous. Mais ça n'arrive pas souvent que des gens comme nous viennent ici. Mais oui, ça, je suis étonné. D'accord. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous Oui. n'êtes pas venus pour des rituels. C'est ça? Et vous êtes venus ici. Oui. Pénablement, c'est comme ça. Voilà. Comment tu trouves notre île? Parce que il nous appartient.
Non, mais nous, on est des humains, on ne voit pas votre monde. Ce qu'on voit, on voit des arbres, on voit de l'herbe. Ça a l'air joli, mais on a dit qu'il y a des chèvres, mais nous, on ne voit pas les chèvres. C'est tout. Même on a dit qu'il y a des fruits, mais on n'a pas vu les fruits. Il y a des choses invisibles que vous ne pouvez pas voir. C'est ça. Si vous êtes venus pour des sacrifices, vous allez voir des chèvres. Ah, Oui, tout ça là, c'est des business. d'accord. Ah oui. Ok, Prince, tu veux nous dire ton nom? Mais pourquoi tu veux mon nom? Comme ça, tout le monde saura et puis tu deviendras célèbre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Non, non, il est en train de filmer. Mais Prince, pourquoi tu es violent comme ça? Viens, tu es toujours comme ça. Oui, oui, des fois, Bon, allez, il faut qu'on t'explique pourquoi on est là. Ils m'ont attrapé ou quoi? Hein? Ils m'ont attrapé comme ça? Non, un petit peu, un petit peu. Non. Ils ont juste peur que tu casses Tu la veux que je caméra. me tienne debout? Non, non, toi tu veux te tenir debout. Mais pourquoi ils m'attrapent comme ça? Ils ont peur que tu fasses quelque chose. Peur de qui? De toi. Non, Oui. il ne faut pas avoir peur de moi. Mais regarde, tu as attaqué le monsieur qui tient la caméra. Venez, on va faire des partenariats avec vous. Allez. Vous allez adorer Iblis. Il ne faut pas l'écouter. Il faut pas وقال l'écouter. C'est un الشيطان لما قضي manipulateur. الامر C'est un ان الله وعدكم manipulateur. وعد الحق C'est un ووعدكم manipulateur. وما كان لي عليكم من سلطان الا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتم من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم واذ زين لهم الشيطان اعمالهم قال لا غالب لكم واليوم من الناس اني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم Il faut attraper mes mains. Vous, c'est mes oreilles seulement que vous avez attrapées. C'est mes oreilles. أخاف الله والله شديد Vous avez attrapé mes العقاب oreilles seulement. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Tu dis quoi? Je vais ton sein. Je vais ton sein. Tu es enceinte? Je vais son sein. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا. Allez, on va lire tous ensemble. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Salam alaikum salam. Ça va mieux, Prince? Oui, ça va. Machallah, tu étais costaud, hein? Et tu as combien de têtes, Prince? Ou tu avais combien de têtes? Tu dis quoi? Tu avais combien de têtes, Prince? Moi, Toi-même? 124 têtes. Ok. Avec 246 corps. D'accord. Tu vois mes langues? Tu ne les vois pas. Non, je ne les vois pas. Il faut noter 53 langues aussi. D'accord. C'est bon, tu es musulman maintenant? Oui. Allez, on continue. Fitrat Allah Mais je ne illati. peux pas rester ici, je pars avec vous.
Il n'y a pas de problème. Finissons de ramener tout le monde pour que tout le monde se convertisse d'abord. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Oui, tu cherches quelque chose? فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Bonjour, qui es-tu? فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Une pieuvre? Dans l'eau alors? Ok, on chante les pieuvres. C'est moi qui surveille l'eau ici. Ok. Oui. Et tu surveilles quoi? Les pêcheurs? Non. Les sacrifices dans l'eau? Oui, les sacrifices dans l'eau. D'accord. Des fois, c'est nous-mêmes qui attrapons les êtres humains pour les sacrifier. Les enfants qui viennent ici se baigner dans l'eau. Vous les attrapez? On les attrape. D'accord. On prend le sang à travers l'air narré et on les relâche. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. C'est pas un enfant, c'est pas des enfants. C'est pas des enfants. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ظلمات بعضها فوق بعض 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 ظلمات بعضها فوق بعض. Toi c'est un oiseau quoi? Majesté le roi, enchanté, merci beaucoup de nous honorer par votre présence. Nous avons des cadeaux spéciaux pour vous, Majesté. Je suis une atasse. C'est quoi une atasse? J'ai pas compris. Ça, c'est des codes, tu ne peux pas le comprendre. Ah, des codes. Ah, d'accord. Ok, donc je suis une atasse. Oui? Un triangle. Tu es venu pourquoi? Ah, je suis venu pour vous convertir à l'islam et détruire toutes les sorcelleries qu'il y a sur cette île. Voilà. On n'a pas tout le temps de voir. Vous n'avez pas le temps de m'écouter. Pas de Il y a problème. beaucoup de choses. Oui? On est basé sur ça, tu as vu. Ici, c'est le Sénégal. Ah oui, c'est le Sénégal. Oui. Il faut rentrer dans des crises. Le Sénégal va entrer dans des crises. Et oui. Et maintenant, c'est ça. On est en train de voir comment arranger ça. Parce qu'il y a des gens qui sont contre le président. Ouais? Et nous, on ne fait pas ça.
Vous voulez que le président reste? Même si ils ne sont pas d'accord avec lui, Oui. c'est lui qui va le succéder. On veut qu'il continue votre travail avec lui. D'accord. Ouais. Ok. Toi qui es-tu? D'où viens-tu? Tu es venu pourquoi? Alors, je m'appelle Abdurraouf et je travaille pour Allah. Tu travailles pour qui? Allah. Ok. C'est toi. C'est notre créateur, le créateur de tout cet univers. Si tu dis notre, il faut dire vous, votre créateur. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Haibakti yo ashala karati selwane iblisa yaraki yo wala fakiri sangare fishiyo. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون كنتم تكفرون هذه جهنم التي توعدون كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون Je me protège contre ça. Vas-y, protège-toi. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم Des barricades contre ça. Construisez, construisez. Il faut me considérer. Des barricades contre ça. Vous attendez quoi? Il faut me construire des murs. Des barricades blindées contre ça. Je ne peux pas être foutu. Iblis, viens à notre aide. Iblis, viens à notre aide. Tu nous as dit, si on a des difficultés, tu vas nous aider. Aujourd'hui, me voici, plein de difficultés. Venez me secourir. Iblis répond, viens dans mon secours. Viens me secourir. Où sont les gens qui m'adorent? Venez, j'ai besoin de vous. De la même manière dont vous m'avez utilisé pour réussir dans votre vie. Vous avez trouvé de l'argent, des enfants, de la chance, de la richesse. À cause de moi, on vous a nommé ministre. À cause de moi,
On vous a nommé député. À cause de moi, tu es venu te jeter l'administration. À cause de moi, tu es devenu président de la République. Venez me secourir. Iblis, envoie tes éléments. Ali de Titou, envoie tes éléments ici. Tu as dit qui? Iblis. Non, après. Ça ne te regarde pas, sale que tu es. Tu es méchant, toi. Je suis foutu. Je suis foutu. Non, tu es Je suis foutu. Non, je suis foutu. Je vois la mort. Tu peux faire demi-tour. Mais c'est quoi cette misère? C'est quoi cette misère? Iblis qui t'a mis وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويحيي الأرض بعد موتها كذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Comment? Tu n'as pas de force? Oui, mais tu es vivant, c'est déjà bien. Et comment est ton corps maintenant, Majesté? Allez, tu deviens musulman ou tu continues à croire en Iblis? فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض Allez, le sang, on enlève le sang. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم. Non, 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 tu vas pas mourir. Fais confiance, fais confiance. Allez, maintenant tu vas croire à ton Créateur. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولحم الخنزير وما أهل لغير. Tu as tout vomi. Les pactes maintenant. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين برأت من الله ورسوله إلى الذين. Il y a des pactes au palais présidentiel. On y va. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون.
برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. C'est bon? La shahada maintenant. الله نور السماوات والأرض. أشهد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات. Il est devenu comment? Blanc. Allahu Akbar. Et la force, majesté? La force est là. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان. C'est pour qui? C'est pour toi et tous les musulmans, pour amener, convertir les autres. Mais c'est les humains que vous allez exterminer. Nous savons ça. Est-ce que tous les djinns de l'île sont convertis? Oui. D'accord. Et toutes les choses qu'on a dit, il y avait la rébellion, il y avait une route qu'on n'arrive pas à construire, il y a plein Ils sont tous là. Tout le monde est converti? Oui. D'accord. Ok, tous les humains que vous connaissez qui ont demandé vos services pour la sorcellerie, les sorciers qui sont venus, restent des djinns avec eux? Non, ils sont tous là et tous les pactes qu'on a signés avec, ils sont interrompus. On va, avant de vous envoyer les combattre, on va amener la bête les manger. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mes frères pour cette victoire, que ce soit la victoire d'Allah et du Coran sur le shirk, le kufr et les sorciers. Vous avez tout entendu. Ah, maintenant vous avez compris pourquoi je suis venu sans boubou. Je m'attendais à ce genre de situation. Salam alaikum.